Yasi na ketua babro so. Wedi ni nyina da akopiem panifu anim. Ura Matthew opoku prempen so ka chegana foni na se. Woma epre afi abato no ye wonkrofo bu omu a se woto abane ma womu a wato enome na ato man Sanso ana ensemfufuro mu anso HIV 2022 nkwa panifu akire so ma boka twitwiridie ewo ho. Assembly member bi nso atwutuo wageji nkwada maako mienu tee wakum wo mo ede ne si yenti assembly member etu sana mo yi Achimadu asan yenso kire se onene manfo 99.9% vote kokromoti omode ma owura bi wei eni afufuro bi na abete ewo ya wi aprem tobre akan kase mu nwumeku a ebo aso yasene ewo sikafam Odi Media Network a ODI Electronics shem wom na eme sika afin su Masha Beauty and Training Center eka ho bi for adwenkyerɛ 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekenkan among information centers bro adunum eko adiosia ebi wo bono mantemu ebi wa sante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu eto ananto sport original adwoabo ne hu kani wofo wofa wom wasante atumamentia wom so ade atum medin adikwaku anin kusi buadumene afia ampofowa Ghana de shemamba jebre na nsem no yendom wasukose Ahenkan FM Edem bebreni na auditor general report bebe bia kire se kwafo buo no mo ji akatua mroso ebi mu kra de omudi nu ni ho yenim wa mo so omoji akatua ghost names ahodro ya ni auditor general report ahodro bebre ati wo Ghana nyina to de bia bebre nu abi wom se ghost names ya na anu ada kwam so mo de digital Ghana card ayi bebre di afiri mu ho na ebi mu sonso ji akatua mroso si amani 200 cedis bosomi bia no a eto de bia tumi bo mu baba taase na dia aka na 800 na aka na efiri no ham wadi na sasem we bia to abrantie bia wo ye kirekire ni ene e wone Ghana Education Service fo ene ye adwuma na onu kirekire ni ne chana de ewo akuropon number 1 DAJHS yani di ade owura Samson na teacher Samson de na katua ne ba eba aburo so my jase eba boom 15,000 Ghana cedis jase sikana broso nanso teacher Samson kire se ebia na mana ana ato agu ne bank account ni mu entu okoyiri nyina da hiridi hirada ene teacher wa 15,000 ne wa ya teacher di awie wonu sunsu akwanko busam so makatwa na ye 2,000 ana aba 15,000 entiase aban betu sika so ana aban braba fa sika teacher Samson wanya ne sa eno na mo so ama eye gina tuku a womra so bedwa mu a wo mo hwehwehwemu totototo eye nkofo ano wonum akọ enkunyazie park ekọ meeting na wo mo meeting ni mo na moto nsafre owura Samson nyono nko aye nkofo bebre ya wonum esika ababro so omobosumi akatua ababro so park fo eguso eye wonum mu enhwehwemu ya wonum ebusebusemu na majiji sasika nyina public account committee ya chesenkuntabuo de mraso bedwamu abedwakuo baako a ehwema nkuntabuo nsam eja na so pemia no nam so motoche owura Samson ya kirekire ni wa kuropon number 1 DAJHS no obubuza anse papa na adan ena akatua bebre bentre abo account mu 15,000 Ghana cedis watumi ade ni nyina babusam anya wadi ni nyina kwan be na abefa so atua en wose asemu ono no wonim say sika aban no emfa ma no wo yanza sa 15,000 abagumu kusu ene wo yikakra de yewe wo yikakra de wewe ene as wa wari no de bi top ampese no o de bi just o yusu sika no wonim se aban sika bia ababro so no no kwa nani ba ne ho so na auditor bi ana afra no omu ye hwehwemu busa ne se ada na usika na ababro so na wan ba begusam wan ba gboya mane
enti ono kura wote ya ne say yase ya nsika babro so ono onim say nhira bi naja atogu ne so o nyame atie ne so frɛ ene wama ne sika nchibom say ene ja no nso adi awie enti no ono nya boapaye onim enti sempanifo aka wate ene public account committee titna ni a wotua no eyo owura James kluche afedi ene wakacha ne say utisisi ano nyanya gba amane no nso no yase bosumi mienu de wotua o kane bi na de aka nyina wantuo papa no so yo wono kwa investment bi ya investment na waye no wobekọ enche bia investment no waye na ebeso nto wobekọ akoyi mu sika ni nyina sika ni ahia ozo 18,000 Ghana cedis investment waye no na ka investment so de ka we ya wani da bibi so wa hyeda sie hu sika enso so aba putupuri ya yesi wantua echinchina ntwan obekọ akoyi 18,000 no watua ne ka ode aban no na wabepa ne nsa afri ho enam so ema onibonyamfo James Kruche ka kire ne se wahu ne sa de ye wonya ne tantantantantam ade ne nyaaji kumo a wonyi ni bafu investment ni sika na mekan onyi ni kumo no wonfa nkwatua aban ka na ayabone ayamnato se ye betua obosom ya katua na beboro so na beye di ni wadi sika na ayabone na so se no agye ne mfonso atumu se no onim ne de womo ntwe ne tintan enkwa baabia abrante ne gitum se ne nsaka investment no a wobekọ no wakọ akotua ni nyina kufu abusua se ne nkomotwetwe no esikoye no yentie. Now, when you got the money, which was more than the amount you were expecting, did you know at that time when you received the salary? No, please. When I got the money, I thought it was my money until the auditors came in. But like we say in our local settings, you have chopped the money. Mr. Sampson? Yes, please. You've chopped the money? Yes, boss. I see. All right, so we are grateful for your sincerity. You agreed to pay 500 cedis a month. Yes, please. At a point, you stopped in paying. What is the challenge with that? Once you have agreed to pay? In fact, I started paying, and after I paid 2 months, I had a problem. So I couldn't continue anymore. So I went to the office and then discussed it with the director. And I promised that I'm having an investment, which will end ending of this month. So if the money comes, I'll try if I can pay everything off, or if I'll pay part of it. How much is your investment? Okay, the investment is supposed to be 18,000. Well, 18,000, you are able to cover the remaining amount, but probably maybe investments are meant for. We will not stretch you that much. Take your time and please pay the money. We want you to pay the money, but don't break the bank in paying the money. Okay. So please, if by end of month you have all the money and you think you can pay, kindly do that and pay. Okay, thank you. And the teacher Samson, I know actually no. When you Tiaja Obia the tree, you have chopped the money. I say yes. Where this kind of 15,000, and it's one of 150 million. Where di kaka 50 ranka 200 million. Where di ni 90 investment 18,000 Ghana cedis no ayeno. Also the bakwa kotua. Tiase busumi bi ontua 500 no watua 2 months and just 1,000 pen no watua. A teacher something. Na enu achi enanye park for titna James Kruche afedi ono nso edeto so ya no wochirem so wonkwankwatua investment no nsaka wonkwankwatua eno esanse sika na wodi ya na nya sika papa ya oman sika na abedi ni ho enti eye sika ya oman dia oman sika so de yendi wowie no wose wose Ghana ha se no mpanifo eye hwehwemu ye wo mu omu hwe sika sam so ene wo mu a mu tua nkofo aka ene ade no wo se wo mu mafan yobam eba ne sign na abetiba mistake ya yamfonso ase obi di bia 20 Ghana wo se mama 100 cedis enti wenyina ya nyoma bia so wo mu ye na wo mu hwehwemu na wenso no o se a public account committee park for adwuma kese ya ekura wo mu nti eno nso wo mbesom twetwe ayene saa na timi aboa mo man sika no yabo ho bai. I think that the promise they have given, that is the reason why you pay only 2 months and stopped, is that you have an investment, and when the investment matures at the end of August this year, you pay the balance. So we'll go by that. The instruction is that at the end of the month, go for investment, go and clear all the balance. Whatever is left for you is for you. Okay? Mr. Sampson? Yes, I've heard you, boss.
Don't go for the investment and then come back and say there was another problem, so you can't. Make sure if you don't, we will ask the committee we'll ask the auditors to take full action because what you did is actually criminal. Okay. But we'll leave that aspect. We'll allow you to go for the investment and pay the money. Is that okay? Yes. Thank you very much. So you are discharged. So you are discharged. And you are discharged, teacher Samson. Sir Samson so. And send a man friend, Nisuku for a friend, but when I say Samson, my whole TV so. Sir Samson was a wine. What about TV so more dear, who no be no biante. Wajenim phone swatu nipa wotini nkan wono na ye titna ni chairman edema public account committee park abedwaku a eye nhwehwemu ehwe se perepere yo ekoso sikasem ho nsem de edomabam siomsi wo mutitna ni James Kruche Afezi na ateneka ya Mike we ya ma say something we say something why are there so kind of chronic? Oh yes, nipa de. Onza ya no bi asre. Na kan campaign fu ya mu sika fa for mo sase na se nanka. We mu so de otin ba bi no akọ. O mewi a usika, wona ma asani ama no. We no ndo to no asani ama no. E no nso akọ yi. Engofo na kan de om no hyeda na mu yidi. Yes. We de ono tin kwa ya de o se ebo na ba. Ba ya de. Ko bu won po anko, ko ne on betwe. Mansuma yes. Unim says what the woman wants to do. I didn't know cost any 20 Ghana. Nanka watch him, yes. A cost official thing, the only thing I say my mistake can I be beside. Can you put send this girl? Send ye didn't. Didn't also two son. Mamma, Mutiakana. Nay, Nas, I don't tell you. Accountant one, accountant general. You want with the a cost I this kind of song. I want to be a boy. I can't put there. You know, most canon. Young Cosway. About your commission, adding a former Kumakunsun, as you want to say. Unipa be what 20 D, our baton cratermino, womu be a quantonomo. Na edino wamo tre wom di mfide na tray enipa na tena obisa bisa patro wodi mfie sen patro yo ba na bema patro wodi ne de sen patro spell ne sen ninna enipa na bisa bisa na sa de woni na no enipa nso de oya dwuma obetumi abre ebetumi afo ni so na afi wodi nsem hu entebe wiase na ade o so ye no fenchem no na fenni enu ntifum so betumi abam no anabato commission aye ne se de be ya omanfo nko kasa mayemfom so ma ko police station me kotoma ba yesi se ntino ani fidie ni nipa ye adwuma twedi no amfom so betumi aba wonti no wo mo tiase san enu nti wo masanso ayi na fo ma akoma konson asi wono mo se wo watwe odin bia no for voters ID card ko police station wono mo okope na wakwakoye se udin no abra ye atwe udin no se de spelling na san na atwe na udino de wo se dikana enu na di kan de wo se tosomienu enu na tosomienu de wo se tosomiensa enu na tosomiensa na wahwe se bibia sisi na kwanso pepepa na afi wahwe se wumfie no sa pepepa na atwere no wo tenten sa na atwere no sa numa ni na no akohwe afi nso abato commission se biri we ya biri bia ebi obi atwere ni din nanso fofia nto ata bibi nti wato nananom ewonse do eno nso abusuafo no sa akonya we na mbekọ abato commission police station wono no makoyi nipa ni din afin krata mu sadebe ya enkoba ne se ye to aba no onipa simasi ya boni din no bi kura kotima ma no mi kenzu no wawu sadebe ya abato krata no emu bedo finchim na ya tumidi akwakoto aba no na dwumadi a ekoso yi ana abato commission ahu ne se onipa bi won ma onya kwan ko police station won mo nkocheke endo ade asuma yaman bo force estache ebu ahima ena fi samodako ena ntenante achema sene aboabo ena miamia wodo bebre wom ko hwehwe sentes wodo bebre na bebre na be kono yesi wom betwra wom ba baako ba echa na baako nso abanti din twra no ana wom hwe omudi no kafra enkoso ye enkoso totin ayebasa bi enu nti sanuma wani na no sadebe ya ubehu de obeye odwumadie na obi won mo nya kwan nko otene office ono na so ya yeso no osonko yeze ne di wo ma
oso atwa wie edi ne papa oboni o menko ebinum nso asema o mo kan say menya dia meko ezansa abanomento obia ne nasema oka nanso dodo na no eye adwuma mu bere wo mu nya kwan enko police station wanko checkinti enya dia obeko eno na abato komisanse okay mu amunya kwan enko police station no ye de short code bia ba ene die sisie die abofra bia wanya 18 years die okuta phone obia wanya 18 years die okuta ahia se den kra wanya smartphone kra na nya wo mo ayam ubekuta yam enu ntom de short code bia ba uti ufie o wadwumam ana wo ba bia untumi nko police station ma na no anso afa phone no abo star 711 star 51 hash star 711 star 51 hash obope na ebebisebisa onsem bi no ayi ano na afi wahwe sampa udini saa ne atwere no ohunsem ni no na wahwe se bibia deda na kwan ma na saa short code we no o ya yebeto 50 Ghana pesos yebeto 5050 pesos eno nam so ma amrahye bidwani o South Dai onumnya for Rox Nelson Dafiamakpo kire se enikwa sabato komisan oje charges bia ewa abra nipa bi cheke ni wey a o use short code no enikwa so 50 pesos bia na no nam so amapanyini ani abre pa se ewa sabato komisan babontin ebechim January moti wo yakasie mu a MP kasa se da bi ewo so obi a cheke ye free 50 pesos ne free esade na so enikwa so obi a etua seska no eno nam so ama abato komisan so asoma panyini on da enkyerɛkyerɛ ano ewo isi na tena yo no mu Dr. Sribo Kweku ababontin se o machirem na onyi MP na no na Dr. Sribo Kweku echem no say saa 50 pesos no enye isi dia na mum eye woma ye use om network no MTN Telecel Airtel Tigo wom na eji seska no entinye isi na sika na ekọ nche na mum sa wo check na 250 pesos na ekọ Telecel MTN ana Airtel Tigo for account enye Ghana dia. The thing is, 2016, yeah, 2020, yeah, and 2024, yeah, and the other for USSD code, yeah, you soon have to check it. Yes, yeah, it's 50 pesos, so it doesn't change. Service providers normal charge. How we are called a charge? The normal service charge, normal charge. It will be the say, I'm Parliament. Your service providers no charge, and your commission, Capre, until yeah, no, you say, yeah, and say, go to your exhibition center to go and check on your name. Won't be here, then this facility has been provided. If you don't want to pay the 50 pesos, tell me never the 50 pesos, so not even up to one CD, 50 pesos. And service charges, service for service providers in the AGS cano for the service they are providing. And yeah, commission. So the star 711 star 51 hash. Onipa mote so akase ye Dr. Sribo Kweku. Ono ene panyini pa oda nkyerɛkyerɛ no ewo isi atena ye ne ana muti ye. Yankwa ya nimu na wo kyerɛ wadwen 0533898915 Facebook ni YouTube nso yedem ma wadwen kyerɛ no inflow na HIV ya de bone na AIDS nso beka ho de na kyese am hihia nko a Director ya wono ana hwe Ghana AIDS Commission so Dr. Chreme Atuahe wodi ababa tu dwa kyerɛ se ya de bone ya twintwa wana mu obechinchimwa wan Pedro papa bia no obechinchimwa kwanse adui wo monso nso yo masede so ombehwe ne ho ntotoye no akona nimu anu nti HIV AIDS ya de boni hu da ubonko ya asoye no eboye no wonom sika som $126 million nko ewo ho 2022 nim afia 2022 no kwa $126 million ya en wo mu yiye to wabem ebo HIV AIDS ho dawro ewo oman Ghana emu na waso hwe mu 2021 no wonom sika $127 million to hwe mu a 2021 free to eba kwa 2022 HIV AIDS ho da ubo sika no a wonom eyusu wa 2022 mu no esu hwan ohanje chemu ba kope wotwa ne nsamsu bio ya no wachem sasika we nyina no efri ankura bi ho na ebaaye ebi efri ya Global Fund United States of America aban ebi wono mu a ya fan so ene ya koboda wuro no mo de aba NGOs ahodro ankura dwuma kwa wudro bi ansha aban se
afa ebi nso sika no kura bi free wo mu omanya HIV yade ni bi wo mu nchen na ebai omufutuom afa private sectors ankura dwumaku ahodro binom ene afufra bi aja wonom ayi omho asi wo so mbeboa ma HIV AIDS hu da ubona kwakire wo mu sika na chese ekika bo mu a edru $126 million ya wo mu de hwe ye ebo HIV AIDS yade no ho dawuro ewo man Ghana ncho ene ni zigizagem sika yenyaye edi di jumani nyina no free global fund and United States of America government ho and UN agencies and akuakuo anasa manamai kakra and no chinu so nipa wo HIV and so contribute bi and private sector so sika free ho buy and nesu ade and so private sector so contribute kakra nti ekekani nyina bomu sika spending on HIV ekosi $126.4 million. Says sika no and spending on HIV programs throughout the country in the year 2022. No, and Director General ya was Ghana AIDS Commission so Dr. Chreme Etuahe. Na ewi no chechirem enrosem HIV nunya bia beda dro so abenu medra antiretroviral vaccines no eno so ho ka ne ade aban de a ono so se wo ho ne ade nyina nkuntabuo no tie aban chefa o contribute to ye no afiwe na edoso kakra enti o hwe sika ni nyina emunchemu beye aduanan baako efiri aban ho ena emunchemu aduanan miensa efiri external sources and enura wona wo yare no ebenom enuro no ye to Ghana efisenya ha na ye manufacture no enti global fund ene to nuro no maye enti enuro no nko ato no ade a ne boadi enti we yi sika ye spending ya $126.4 million no emu 68 million echo enuro to person media for mobile na Ghana for who say sika aban ene yadofo free amanone edeboayen ye yusunu pepepe omunni bi eni a wutie ye wano ena ye Director General ya wo hwe Ghana AIDS Commission so Dr. Chreme Etuahe ne soafa no hwe Ghana ehumasuan so ebiri bi atwa mu so no na hwe Ghana enyima hoden so imprempren ono ena yamra hyebedwani ewo manhia eno krampo no wajai ya esipe koto aba anya de oba pribiem na imprempren di bre kuta na nani abre na nani aso honko ye no no pesa ote ho de eye frankatuni abedi akire ema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne running mate NPP amanyuku Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo wa ben ewa pomudi mo papa na so Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chese papa o ne mugidi sanse omanmu ana wiase ni na ye ka woma aben ewo esen adwuma Dr. Matthew Opoku Prempe oka hu bi enti obabu na chidoma onim se wako energy pen wako education pen waye MP pen ene ne ma wodo bebre waye ye pen no ebebo no amanim dia owo no obetumi dia aboa no amoma ye adwuma no enu nti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onem emprempram no kasei onema poemantim oye campaign ena Dr. Matthew Opoku Prempe so enam miamia awdo bebri onenam atoyemantem ni de ka ho nti nyasem ketua aha etwa na aha etwa asese ka nifanu womani abre esanse ebre aka Ghana fo kwoto aba na womude yi mampini enem na hyebje fiefo no akabri kuma bi na osura abafo ankamene wampo na ejamani wo akaga krabi na osura abafo ankamene wampo na ejana minonu nti akabri kuma bi nti NPP womani abre NDC nso nani abre na chadan so nem cheze Ghana ayede de na owura Matthew Opoku Prempe ne ntu abom no ena akoka kire omanfo ya wonmo ewo atoye mantemu se afia ba yabeto no enipa predoson nana Kwame Cheda eka hu bi bedi akon oka hu bi Dr. Matthew Opoku Prempe ne boss eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ka hu bi
kane mampani owura John Dramani Mahama ono nso ka ho bi afi sofo Kyirabosom oka ho bi maami akua donko oka ho bi empenufu a epre owura Lankodwo Kyerematen oka ho bi ntimprempram no ka sei amane akora yatene se enipa akofa nkrata se won begina apre mampani akonya no won keka ko beye aduonum ntimprempre won ye be 19 ena akofa nkrata nes won doso papa nanu no owura Matopoku prempe ka che edom no wa abra oye campaign se won ma akopre tumi no ebinum wono a se usai wo bre koto abama na wato ama nome enome pa na wato ama Ghana an o se eti awakra o se wo ma April mampani akonya no owura Lankodwo Kyerematen owura John Dramani Mahama na Kwame Cheda bedi akon ene wo ma ekeka ho no ye wo ba ko bi wo ma ono no okuta Ghana nome motoma ne pe eye nome ne na ode bre yen ye de asoma no na enu no manfo bi say napo who is that na ayi akwakoya to emantem nti wom so hwie omuka segun na po honanyen bonidi chaye oh mo pese mu nyo yapedi ehun bonidi chaye ena na posi mu nya botre ena oka ayi Matopoku prempe komana no so a o se wo ma April mampani akonya no de okuta nome a ase de de asoma ne so mfa mre Ghana no eyo owura John Dramani Mahama kane mampani o se ono se mokoto abama no ko se bre to amane man se hwi eye nome na ode bre Ghana enya de papa bia na ode bre yen enti hwanso na ba kofa nome ama no ho so enome ho anepe obi ampa nome nti owura Matopoku prempe se wo mu ndi John Dramani Mahama chikura abano muntu no bum enfama NPP amanyoko no owura Matopoku prempe se wuyi se wokotoma na ode nome na eba no to nchen a o se biribi wo ma na konya ma ne be mampani no wa ma ya de papa bia dum so na ode bai Ghana dasum sa nanso NPP aben abra dum so ba kakra bia nche bia na wotwe yan wotwe eno mutumi toto nuama pepa omu anse jim light na agina so kama tise obabunu no ya sese emu na ni biem enti wo mpotam ya wani gisa no dum so enti o se aban wei ene de oma wo da dum so mu afebo hwan pa na obakoto aba amano owura Matopoku prempens mo de tudwa ya o kire mu se oto aba ma John Dramani Mahama wato ma mo enome no okani sei. So you are going to vote for NDC. You are going to use your time to bring curses upon the country. Because if you cannot cater for the kids of the country, if you cannot find jobs for the kids of the country, if you cannot find a betterment for the kids of the country, what then do we elect you as a president? So it is not the same thing. Yesterday, I was in Jomoro. The president was cutting sword for a new industry coming up in Jomoro. It is going to employ 780,000 Ghanaians. Phase 1 of 3 phases, 780,000. Phase 2 will be double phase 1, and phase 3 will be double phase 2. So 8 years ago, there was no electricity. It was doom. I can tell you, in the last 8 years of Ganado's government, it is only cumulatively, it's only 8 weeks we haven't had electricity. 8 years, 8 weeks. 5 years or 4 years of President Mahama. 4 years of President Mahama was 4 years of Dumso. In fact, the Dumso started President Mills before he died. Onipa mochi so kase ye Dr. Matopoku prempe. Ono na ye presidential vice candidate. Emma owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ewo NPP amanyoko ni dimu. Dodo na etwa ne tini tiawa efe no napo nene ena moti ye. Eni abusuama yendi dwai ye wi aya to ansem no so aba ye diem achemadu aduasa ye bekọ ho na asa na achemadu asa he bekasa no Masha Beauty and Training Center say ahofe ne de oba ukura bi a ye tiso yiro tu beteso ebeteso yiro wa makeup yi ye de beteso yiro wa ma makeup so de onimiye pa pedicure manicure be ye eba na etire bobos braid ne de kekeka ho rasta wo be bon fine e de amount enu nti de hia ne se obehwehwe Masha Beauty and Training Center kira kwan na wo se wo kire nsa na dwuma so free de mebubo so nyo be kire kwa wig ye ne de kekeka ho nyina na kira kwan e wa Chimudan Community Nursing Training School kwan ne so frɛ Madam Masha 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667
0244171667. Yanko share demu mai. Mami bia no ton powder. Oba obete shemema. Powder re shemema. Shemema fa wukon kono shemema. Membu nisio tonema. Yen oba yen chan ya na oni e kabom na oni edigwa. Ye be hye demu ma amount. Simple. Ye de nya powder. Ye de no a home appliances. Home appliances na ne ye didi dwuma. Na wasore ntabo pentama kwa dwuma. Afi na akosoja anwansu da bi atwam. Afi na obesoja aka ho nkwanhye da bi atwam. Fasha fridge okoba no abehitia di microwave wono mo. Saa nyoma weni na no TV, air conditioner, fan. Saa nyoma weni na no emafiade ye de. Enti se woni bia miewani no pebi na wa obefili abrabo no. Na enkofo nya ya wo mo pe. Na so ne bo ni nti eno obi ntumi nto obi tumi bo TV keke. TV ho pempen saa be ye mfie miensa mfie mienu na ontumi mpontoi. Bema bi nsu ka so beto ama na ahaya. Ne o se ye ampa ye ni dwumade ni ebesem kina obe tete ne papa anza na ma TV. Me pa cho o yo ba sikete na wa to TV. Enko depend obe ma so nto TV ma. Bra odi media network. Ye be mo to TV so simple. I want ya obia. So ye bema Brian Chen ye be mo to air conditioner so simple. I want ya obia. Fridge open fridge digwa and open the su them. Bra odi media network. Ye be mo to be so simple. I want ya obia. Die enti America san say oba ye Chen ya ade na eton no ubetua fa. So sika so a ubetua fa na ye de ade kona ma se fa ko yusu ne am 90 days 3 months. Se fa tua fa na aka no kakran saa na ehihye yetie enu nti si wani je ho na panuoma we bi na pese okohwe bia obetumi akwakohwe ani so ade keke se wohwe ho odin na obetumi atua ana obetumi anesa ekwan da ho no mo wo achiri na se wo mbe odampo a obetua half no na oja de krono kwa se de bia ho nsa wachi mo odam metua fa na aka no kakra nti ye wo mobile money lie system eno ase unya kakra na de atum kukrom ye dia ne se 3 months ni ndu no na watua efa na aka no case cruise de me pacho ye wachi modan inkwantanum ye ne divisional police command MTTD ene di hwanu mu na enioma ye tonton brand no ebi ye Nasco ene Zara freyen na one yen kasa ye wo ho time pa 059539 500 514 0539 500 514 OD Media Network ODI Electronics eshemno oba diope bia onsabeka afe Ghana de shimamba mayentua awia premto bre akan kase bono eswe Ahenkan FM na wo kire wadwen 0533898915 ohin popra wo achim aduasa ya no ewo achim so aduro abato mpeso so wapoe mantamu eya osa berima abrakwa jampem ya woto so enan wo bone nsem sia edi ama new patriotic party ne pepi amanyokuo no adwuma so a wo mo bo na mso ma odi atu dwa kire se Franka Kurani di ma MPP amanyokuo Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia onene manfo nyina hye ne boss wo mbeto aba ne bum na me adom December boso ndato so wa fempinu ene adori na abato nim batu ni bum kokromoti no kodia him krata so tam ato aba no edi ama ono Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na osabari maburakwa jampem ya woto so nan echire mu se vote no aba no mbeto no nyese nkwada aba o nya kokwasa ba wombe wono hanchichemu adio kronkron echire ponkron 99.9% vote en womode ma Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na de sanse we na dade tudwa wa bra eye Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia banto abo ewo achimsu adro abato mpesoa no so na sanso de tudwa bio ya na oba mane echire mu se wotiatie mu a fimpinu ne ado na abatoi watie etie ehunu se Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia nkuto na woye nipa bia waka nsam a beboa ma man sachiraye aba na anu ada manifesto nsunsu osabari matches wotie bi bold decisions ne yampa ene ginasia hodro prim
ya ebe bwade nsachira ya aba oman mu ho enu nti enu no wagina so ya wo hye boso ne manfo anyina ebe to aba ne bum ewo afimpinu ne adronu na aba to ni mu diama Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na tumi aboa ema oman ensachira ye abem Mse obepe bi onu na obebue ekwan a efiri atim so edru efedi asa ekwapoli ekosi sikwa mu na obebue ano amai neni mapa wakan ni nyina agenda wa ni giri se enchebra ombeba be obebue ano amai yeda na ase ahadie eye mini MPP you said say 85% are moving to graduate say me can add and then this is what you say you bet man near prosa you bet man 99.9% and say and so be kum jari ni fa so jari be ni say ni bibi aban pass wa e be nyam to juma ko happy be am beto ye nipa wuti ninkan ayo hen popra wa achem aduasa ya eno ewo achim so adraba to ampeso so wapuye mantam mu ha osa berima abrakwa jampim ya woto so nan na eno ache na mrahye badwani a wogiram de madehia wonum ewo achim so adraba to ampeso so onimonyamfo Kennedy osenya ako enso ejeje eye Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia abamba wo jeje ne tata ne kasam wono jene tata so ya mawakwa bo mampani abedi e chire franka tuni di ma MPP amanyoko achem so adro constituency nie na ha ahanno sa o pape enu nti bambo nsam na media mede eho adesrade abeto anim se Bremu South District nimu ehia eye aposifo foforo achese posi pani pa yeja wobetumi edi ne huhu abakuro ma na kri ene basabasa ya eso ebetia fence wo muhia police head office ya eno betumi aboa ma eye aposifo adwumadie atimi akoso toten e wachim so aduro ni ntwo ene ni ntwa asem obi fie ena ma haya eye police station oba police station eye obi fie adijie bia doctor yesi etuo bi a ko pacha wo yesu nya university enti afia de tu ani ya pria ni ya kwa IGP ro ni ewura na so ema ya pesa wo de wa tu achichi ro ya kan pipia o pacha wo ni na sa so no o ko papa enti you be traditional achichi ro be free and some branches na akọ ya ya ani awutie ye Ghana de shimambo no ena ye mrahye badwani a woginam de madehia wonum ewo achem achiase achem so aduro mom achem so aduro abato mpeso no eso a wo pre se yembesi post han ema wo mo onimonyamfo Kennedy osei nyako eye wiapem tobre akan kase wasugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum papa no ye kowie kase no ewo mfimfi mantemu mfimfi mantemu na brewosam nya wasama asini sei mfimfi mantemu mensina de apa dentra mensiri no mu na kroba kwa fa no dunkwa chechewre na assembly member hwempotem wono mu chechewre east electoral area sa assembly man ya osanso ayokoko krache ya otokoko papa na wakwako ya assembly man tino oh empotem wono mu de chese one boys no girls na mrwa nkokran no oni obia ya fine na assembly member onti wanim ka bete samia enti assembly member osan tokoko nti oni amanfo ne bo papa na bo oni amanfo ne bo no assembly man ni didi orumnyafo kwabena boaten ya oni ne manfo ye free ene omu dinsa wo so kama sere ye bibia nti ena nkrofo bi nso afa saa akonya ne so tia oti nanim ne nti nkrofo bi nso afa saa akonya mamu ani bi afa akonya no so na ni koko no a ototo no otope no mafa akire kwum no makowia otope no mafa akire kwum no makowia enti ama assembly man yita so oda ona odwe ensi so
woman wiana ma assembly man chema woman wiana cocoa bags maku aduasanum 35 ene cocoa bag nso baako eye 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis ento mo wia maku 35 no odi kikabo mu kikasi ani a sika be 70,000 Ghana cedis 700 million ana akromfo awia afi ni nten asambe nkrani enti assembly member yi aw sanso koko krachi ototo koko yi sede emamu anu wiano nam ti oti nanim kire omo ne omu ye free nti wiomu wiano koko ni nti ama ebufu abanimu pa nti ye sei assembly man no fa ne ho adwen yese okay se sa na mo ne mebetena de a yese kokrama mfere so betalo mo so a ye mfere se ede aduru ebeka so na edua enyanwa ebewo no ye ntwa so ye tuasie se hu na wasum adwo na wiase nso ye de wo no anka agi a ye bosoma ne kom enti se ade omudi ye no omanfo na edi ni sabone no kasa na omu mfi na ono so befa no wadwen enti assembly man ko pe etuo na afio start se odi wo ntente enti nanu anajo ose ote wono mo a ote se nipa nanse na nante ote se obi nante ote twetwere anajo 12 o'clock assembly man so ote twetwere ena oyi ni tonu ena opepa won gagra ena okisi ne nwa ena afi ohwe enti onumnyafo kwabena boachi assembly member Santo Koko chese ohun se mamu amaako miensa ebuni danani na woma ye bia omuntumi mu enti womu ye ya na afi eyeye womu buye na ono so sane tonu mu gigen enti assembly member so tutuo no nukranie ena baako dwane ti ekamienu okoya na mienu na etu na woso ma baako dia munmu na wato na nanom wonse do ena baako nso womo ye so mo de ne hospital na kwan so ena owuyi enti assembly member nkrofo ya adwen so mo ko wia no koko womo ko wia biem womo wia 35 bags enti omo san ko fa biem ena tutu a akum emu mienu a baako de wadwane na woma eto ne kasa womo no baako nya finhia dunsia 16 years ena baako nso adunum 20 years de wadwane ne de yente ne ho asem yenya ne ho asem bia na asemi sede koba ye assembly member a osansio koko krachi odumnyamfo kwabena boatin etu oto ya akum nipa mienu no enam krono mo de bono no enchiremu a odema Ahenkan news eni na ye bone nini na so betumi aba Facebook live no aba be hwawre wosema esi ye no so mo de ko ya no mama ba 2 bars na mo de ko so koko wa ba ge say na mi nisika nke achimatu ye the boat 2 and omu bai enti 2 o'clock na me ti say obi yini na asima kuma sorry na me ti dan mu o yin na ma kuma so ena de omu we are going to omu kra ena omu bai na pruniti krene to ho na omu se agane na me te enti me bia kunu no mo ti ya na omu dimi ka omu wi ya ma na me to ya na kra ena se omu da Ti oba Facebook live hwehwa Ahenkan 93.3 FM wo Facebook page na bra be sede otutuo na awoso so mu mienu mu guo no no 16 years ene 20-year-old boy mienu mu ko wia koko nti omatam bag ne kra omde ko omatam koko bag ni bia omde ko no tutuo na enya wom na nti koko bag no ene nipa ni na ne guo no mu a baako no de wadwane nti mienu ne de womawu eno muguo no no oba Facebook live Ahenkan 93.3 FM na waba abebo ani akohoma na waba abebo ani akohoma asemi esi wo dunkwa chichire ewo Upper Dencha district ewo Central region finfin mantem assembly member ni ne chire mu ni din ade onimnyamfo kwabena boatin ewo chichire East electoral area so mo wia na bags cocoa bags 35 ntuwakum adenti na wambo mu na ebi kura so betimi mama ya che no otu anum ene ya friend tunum
or 2 mumu nipa na yatre no register de nti eno na so register na bia so on register de na so betumi a hye papa but ya koko nti watimi akunipa say de police for akache a yesi oboa manhwemu akoso amane eche so oboa manhwemu akoso kakra ebedi na boy yanso na munsuma ko wia ba ko mienu miensa munyai sasa ma ko 35 nipa na ni mu ye free nti na mo wia na 35 bucks so ya family member nti oni we mo no boys na come on omo sere omrem na nkyere omo na mo wia ba ko mo de mo wia 10 bu mu ntwa so 35 ka bo me ka ko 100,000 bona abra nti no na hye na bufuo so ya o kan obi anfi obi anka wo hwe na hye na bufuo no so apetu a this time obo di numu no ti ba ko no kra de ntin kwan so odwane ka be nya miensa ni na nipa miensa na ba mienu awu ba ko no di tu na nka nti odwane 16 years utumi tam gogo bag krono mom de obo ahodi bi ba omu no enkura 16 years na se moto no yesi nipa no de ne satia se na tamen mi moto no nipa no de satia ase de o yisu aduro no because obo krono ahodi bi ba omu no ensamoni ankasa wudi ahodi sunku ba omu unni akukudu antimi mo hwese obi to oba mu na hwe oba na hodi bi obenya minya asa ahodi bi ba ne mu no ensamoni bia odi awunya hoden ensamoni bia the 16-year-old boy utumi tam koko bag wa ubekwa no mnya 16 bia de but in few of the buy ni ko nanya ne kura no makodi aduro 16 years timi fa koko bag to kon ono fa ba ko no 20 no so fa ba ko obetimi mo hoden edin ya mfa adwenche nto aso yi ana yenye wi ko Facebook me mfa nto aso anu msi fa to aso okay ma me yesi betumi aka ba ko mienu bi e Facebook page a but oba Facebook a betumi abehwe video no bi o cha me wadaro ma showman na wo ma wo no mo nenhwe se de awrewo seminity se de akromfo no ye shuto mom de okay ya no awreho teacher kojo tepanyina susu politics na okay we so otie pan free tanoso Star Junction Kumasi through Facebook live ya Prince Foster ne dia ode baa no wo ma aka ni na no nsem dada na no mo ke ka ho asem ye di sina yako awie production team ni na aka yon Esther Chebu anima produce yen Samuel Dakun aka Ochiamen ode ko Facebook live Billyman technician on duty ya ye kenka yen so me din edikwaku enin kusi buadumene afia ampofowa kasia bonasi yesi achiamopi yamamumo ni tie